Namukana kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta khale hi nyimpi eka Gaza. Manyangasi the commissar vice legal stylist. Even then tlhe hi yinta hi ku hey Gaga xive ra tlele ku tlela. And then tlhe hi vulavula ku na the allegations to owner ya Simple Kitchen yi behind swona. All right. Yeah, so first of all, that I'm cancer man can we guys for your support. Video scam alert when I was alone. When I was not expecting it to be so I'm shocked. So obviously obviously 1,000 views in less than 1 day. Man. Considering ko on mashono ko content yan dyan, I touch at the artist as always. Thank you very much. Yeah, so I hinted yaka like a stylist. This is Manyangats. So minlo hlamaran fika nghena ka account ya Manyangats. By the way, welcome back Manyangats ka Master Xitsonga Analyst channel khale nga several lo wena info. After ko Mr. Post du ku hlorini na content ya wena la. Mara se kom no save. Yeah, so fika vona fika post mi byela like of course like a stylist ku loko anga lava ku trenda swi biha swilo. Endle apology ya leswi ya swinkanani anga ni endlela swona ka Sipho hi Saturday. Deadline ya apology is Thursday 12 o'clock. So Thursday namhlima 13 14 15 so 16 fika va kombela ku rivaleriwa. If not game you on. You nghena ka the comments u fika nghena la ni funa ku mongo ya like style si bave ku bava ya hi vona fika xitsala xiko if not Thursday yile kule ndana now komisa ku swina mhaka nene swi nga kombela ku rivaleriwa like a stylist as you can see ni komba ku va nga pfuli ti-comments ku ni vona na nhlamba yin'wana so it's not worth it. Yeah, so loko hi hinta kale hey ka mhaka nkulu yo Gaga xive ra tlele ku tlela as you can see kwalano isuke gold leya yena. Of course ma swi vona kwalano yi sukini kwalano yi huma ka tin'wana ta ti-live videos ta yena na screenshots leti na ku khacha ku vulavula ka ta video ni lava ku yona ni scroll ni hansi ni mukomba yona ku yini live ya ku lenga yi endla hi leyi ya swo huma ka live leyi sa chana vulavula like no moha u nga ri ku pfulekeni ni tiku hi party ya kona na mo vona vulelo ra yena a ri chaka ku pfula na nomo la so va n'wi marinate. So mhaka ya yena kahle loyi yi simple video inlin a hlamusela xitori ku ni le ka yini le. So lexi ni nga ta xi endla ni ta tlhela ni vekela video liya after leyi ni ta yi upload as full hi leyi video ya kona tani kha ni yi uploada la mi kota ku yingisela everything there. Yeah, alright a hindi. Yeah, so leswi endlekini sweswo of course vanhu va fika va like va hleketela owner ya Simple Kitchen of course kambe ri Maseda something Maseda Nkuzana va fika va hleketela yo. Yeah, so why swi vanga ku misa loyi na Gaga xikhala kha a yi delela ngwenya khana ngwa kha yi delela na loko kha ku ndliwa ti-event loko yena kha ndla le Cara Lounge khala tlhelo kha ku ndliwa event ya le Simple Kitchen leya Ben Mayengani leya of course ya graduation a ri karhi a vuletela marito yo ka yi nga ri kahle against Simple Kitchen lani ma swi tiva ku Gaga xi munhu wa status velvela kha kombisa ku ya ndhawu yena ya Cara ya proper la kha rhuketela ndhawu ya le Simple Kitchen u lowa class ya vulavula ti-toilet swo hambanahambana mabyala setup and stuff like that. Yeah, so yona ngwenya yi respond ku hayi a yi behind swona nga ku boha ka yena yi fike yi vula leswi a hi vekeni short clip ya yona. Va ri apparently hi wa ntlhanu ku na munhu a nga suka tino a Pitori a hi mintirho ya mina mhani va swi tiva mhani va le kaya loko mina no tlhela ni tirhile loko ku ri na munhu a ni delelaku a ta va ha ri xibedhlele a ni se endla nchumu na swi tiva ku na munhu a Pitori a nga ku ni deleleni
vo tala va ni fonerile va ku hayi ku na munhu a nga suka tino hi mina na a ku seva mina na ha ta endla swo karhi a ndzi endla nchumu so loko ve ni u suke tino a Pitori hi van'wani va lava a va delelaku mina na ha ta endla swo karhi so mi nga chavi a ndzi endla nchumu ni ta endla swi endleki ni nga ni nchumu mara sweswi a ndzi endla nchumu so kusuka ka tino rakwe ya Pitori mani ngheni helo a ni xavi vanhu mina ni dyambu ri lo hosi ni landza munhu loko ve ni ku na problem yo karhi leyi nga na yona na mina so please vanhu lava nga ni fonela vo tala va byeleni va hayi mina ndzi endla nchumu ni ta endla ku nga ri khale mara sweswi a ndzi endla nchumu inkomu